Reng toa dua tempat ngapete dalam tunya mak lengas tete. Reng toa dua odi malara bang toh lambat bulah erabat bila pon santo reng tua dua beresesete tanto pon ngarap doa kenikah ngabetena abada reng tua sebisa nyampeteri da odik nana potona. Reng toa dua nikah wajib da nak potona nak foto ada tabir da kadua dah selangsung etare mana di pangiran sesete tanto pun ngarap doa kenikah ngabetena abada reng tua sebisa nyampeteni da odik nana potona bila pon santo reng sesete